Facebook, Instagram, TikTok, kuzo zonke nje iy'nkundla zokuxhumana esitholakala kuzo okanye la uzobona khona le video. Ngiyabingelela wey'ngane zakwethu, igama lami nguMfezeko Ntuthuko, owakhumalo i-last born eyamaGumede. Ngane zakwethu yabona-ke namhlanje nginiphathele laphana kuhlobo lwemoto laphana-ke i-Toyota i-Etios-ke laphana wey'ngane zakwethu laphana ethengiswayo. Imoto uma ngabe uyibuka uyabona ukuthi ngempela isesimeni esihle laphana ukuthi nje ukhiphe imali yakho bese uyifaka emgwaqeni. Ungawumuntu mhlawumbe wamabhizinisi mhlawumbe ufuna ukuyifaka emgwaqeni kube imoto ezokhona ukuthi ushaye ngayo i-Uber laphana kungaba imoto laphana ofuna ukuthi mhlawumbe ifake emgwaqeni uku-chance nawe nje laphana ukuhundela ngana kwethu. Iyona-ke ithuba lokuthi uzitholele nayo imoto i-Etios ngane zakwethu laphana imoto khona ikhona lana-ke ngemanani nje aphansi-ke laphana i-1.5 i-engine upetroli ngane zakwethu nje lezi moto ezi-light ngama-petrol laphana uma ngabe ufake nje imali encane uhambe uzokhohlwe-ke laphana-ke transmission i-manual laphana u-gearbox wakhona ayiwona u-automatic laphana-ke ina-226,517 kilometer laphana kwi-mileage. Uyabona ukuthi imoto-ke engahambanga isikhathi esikhulu laphana-ke akahambe isikhathi eside ngane zakwethu nje laphana uhlaba ukhiye uhambe okwakho nje ukuhlaba ukhiye uhambe laphana ukhande lutho kule moto, awukhande lutho kule moto. Uthenga nje imoto uyifaka emgwaqeni, very light on fuel ngaphakathi uyazibonela ukuthi inethi kanjani ayikho into osozuyikhanda la nokwakho nje ukuthi nje uzi-edele uthanda uku-eda uma ngabe amandla azobe sekhona. Imoto wey'ngane zakwethu laphana endaweni esesikhemelele laphana kwaMhlabelingana esikhemelele-ke laphana uma ngabe ufika uzofika ungithinte ku-07126 83989 071 26 83 989. Kule moto asiqala laphana emalini u-85,000 wamarandi. Sibone ukuthi siphuma nani u-85,000 wamarandi laphana uzitholele-ke laphana le moto i-Toyota Etios ingane zakwethu njengoba uzibonela-ke ukuthi imoto isekhona njengamanje. Mhlawumbe uma ngabe usuyibona le video kuzobe kusho ukuthi imoto isekhona. Uma ngabe ngasekho uzobona ukuthi ividiyo ingabe ngasekho. Ngila sponsor engiphuma njena ngiyabuya futhi wey'ngane zakwethu laphana namavidiyo anjena kubantu abasuke badinga izimoto. Suzongibamba ey'nkundleni zokuxhumana kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, Facebook, TikTok, Instagram @Mfezeko_162. Ngane zakwethu libe nosuku olumnandi nisazothenga le moto. Bye bye.